Hi, biyon topic na to pasalsin mga ngan tausog, sulok, iban sulo. Harol sin video ini pa ako mag shoutout sabab ako nag-request sa Facebook page sin Team SP magpa shoutout. Like man kamo ha page sin Team SP iban di ha YouTube channel ini. Kamo ay pa naka-subscribe siya pag-subscribe na kamo. Lapaya niyo na dupunin bell supaya kamu ma-notify bang on video hika-upload ko na isa. Ayaw man ko pa mag-like sin video, okay? So without further ado, let's go! Assalamualaikum, ingan ko inod in sosoy ko biyaw namon halsin ngan tausog, sulok, sug, iban sulok. Masipaon magkahilo bang unuin pagyan tausog, sulok, sug, iban sin lupasog. Supaya di na makahilo, lawakon na to in ubat niya kabtangan sulog. Unuin sulog, ingan sug, gimo dengan sulog. Sababin tausog di magpatingog sin L bang sumabot sin kabtangan taga L hautan biya sin kabtangan sulog jariin sulog magtingog sug biya da sin mga kabtangan madaggo mahinang maggo malayo mahinang mayo iwan malimu mahinang maymo habahasa siamal atawa sama badyaw sulog in sabutan sin kabtangan sug dapay kaya na bahasa baklaya bugis day nga Sulawesi kabtangan solok maana niya sug sin dagat amon mabasag in bugis sibu dain sabutan nila iban sin mga malayo ha Nusantara sin huruf G magtingog ke jari in sulog magtingog sulok pagkaingan sug wa day ha kabtangan sulog sug sibu dain maana niya iban sin ngan sulog aun magyan ingan sug deng ha bahasa Arab amun kabtangan sug hasabutan sin tausog sug in maana niya tao atawa market imatap ha sejarah sin sug nakauna timampal bilang puunan sin panabuan sin katan deng ha Nusantara atawa Likusantara akad nin lanang iban mga Arab onda sa magyan in maana sin ngan sug anod sin dagat atawa current of the sea imatap asipat sin tausog amon maglayag katilawakan sin dagat pagkakawasahan mag-usaha ibat kaya manan pa pakaradyan na daw hati niya ang sug pagyanon amuna in kapuan sin sug atawa Sulu Archipelago iban sin ngan sulok naon deng ha sabutan sin Malayo Brunei in huruf G sin kabtangan sulog magtingog ke jari in sulog magtingog sulok orang sulok hatinya tao sug orang hatinya tao sulok hatinya sug tao sin sug atawa tao raing hasug nauning ngan sulo dengan dila sin European di makatulid sumabot sin sulog atawa manjarita nga namin European di bagpatingog sin huruf G bag sumabot sin kabtangan taga huruf G haruhol atin niya mag silencing atawa omitting ban sin mga kabtangan sign bolona align design colon dabekyanin sulog nagtingog sulo jari habiyat to in sulog na inang sulok sug iban sulo sibo dayat to in maana nila katan sa kuna niya hambok ni phenomenon atawa kajarian namun pagyanon exonym versus endonym in exonym ini amundahan sin tao day nga gawa hula magngan atawa maggual ha hambok hula in endonym ini sabamun dahan sin tao halaw hula magngan atawa maggual sin hula nila example in tawa in pagtawag nila ha hambok hula amon tampal pais yawn bilang Japan, Japon, Jipun, Japang, Hapon iban kaibanan pa sartain pagtawag ha hula sin taw halaw hula yawn bilang Nihon atawa Nippon in maana niya kaya tampatan sin suga biada sin China
endoname niya Jeonggo. In makna niya Middle Kingdom. Bang pagkatusab in endoname amuna in Sog. In exonym amuna in Sulu. In Lupasog endoname. In Holo exonym. A international level aun nag-request magbusar sin ngan endoname bilang official name sin Hulat. Biya sin Ceylon siambian na balik pangan Sri Lanka. Ivory Coast siambian na pa Cote d'Ivoire sumabawa supaya amun luhaya kamatauran sin hula timutog na hangan exonym nila sabab amuna in kiabiak sihan pag usalon onda sabin nag-volunteer na ginang modern name nila kandi amun Thailand. That's it. Okay, miabot na kita pa roles in video. Mag-shoutout na kita. First time ko ini mag-shoutout. Shoutout kan Bro Denskak. Beden sabutan Denskak. Shoutout din sabkan Inda Aya Safia. Shoutout kan Inda Iam Jeriona Right. Yan yan, grabing nga yun. Shoutout kanuto Ajramir Chang Jawali. And lastly, shoutout kaninda Minasala. Magsukula support nyo katan sin nag-subscribe, iban sin yang pasong mag-subscribe, magsukul kanyo katan. Kita man kamo sin mga video ko kaywanan. Assalamualaikum.